Mimi naambia hawa gitaro kia Mount Kenya kiri gatagati-ini ka uteti uratheruka na gathiro mundu ka uteti uyu ni njamiri iratindikwo ya kuhagura munini wa president Rigathi Gachagua na amwe aria maratindika mubango uyu ni atongoria kuma Mount Kenya wasiharibu hii Kenya. No uteti uyu utigite ciuria citiganite cia kiuteti cikiyumiria gukionekana ta Mount Kenya yahuhire coro na mwena uria mwari na kuri na kiuria gia kana ni ihinda rikinyite kirima kirariha thogora wa mamwe ma matua maria matuirwo ni atongoria hindi ya githurano kinene kia mwaka wa 2022. Thogora turaribo wa Mount Kenya region ni undu wa kwaga kuthikiriria andu aria mari maitiririe maguta na aria mari mabeto muthegi na ni Uhuru wa Kenyatta na tukimwita ciugo nyingi muno ure wari kuo His Excellency Uhuru Kenyatta na nie ni ndemuhete gitio muno tondu ni atwirire ni tukarira na riu rituririte na nikio raigwo mundu arugama akauga ni mari ni oheirwo ni Uhuru ni oheirwo ni Ngina kuga mundu ni akue kamurigo gake. Gicigo kia Mount Kenya ni kianyitire itemi rinene muno hari guthura thirikari ya Kenya Kwanza ona gutwika ihinda-ini riri kirima kironekana ta gikoretwo gigiciria keri wigie gukorwo thiini wa thirikari ino undu uria ucungireirie nginyagia ngayukano ya atongoria na ataramu wa maundu ma kiuteti maugite ati mugayukano uyu waya gukorwo ni atongoria maremetwo ni gukua uigiririki wa mahitia ma kiuteti maria mekirwo na uguo gutogotia uteti kirima-ini na andu aria mari aingi thiini wa irumini makaigwa thoni kumukania undu ucio makageria kwihitha monero ta kugweteka wona twetikira mundu agitwa Rigathi Gachagua atuika impeached ithui Mount Kenya region ithui atuika impeached. Those who are trying to swing a narrative to mean that when we impeach the deputy president we will have impeached Mount Kenya region. That is not true. Thogoroge uria kirima kironekana ta kirariha ni wa kuingira thirikari-ini hatari na kiama gia kiuteti athomia maundu ma kiuteti makiuga ati kwaya gukorwo Rigathi nionete bata wa gukorwo na kiama gia kirima na akanjiriria kwarira mitaratara ya gucokaniriria muingi undu uria urahana ta uratheca atongoria angi a kiuteti aria maretha njira ya kuhoria Gachagua na uguo kugeria kumuhagura. Riu ithui andu a Central andu a kirima ni twahikirio tukihikio UDA na tugitikira tugithii thothe kou ni twabubire coro na kuria kwarie na kuga coro na kuria kwari ni kuga ati Mr. William Ruto ona ke appoint mundu agitwa Rigathi ni ari oi the end game. Ihinda-ini riri uteti wa kuhagura Gachagua uthiite na mbere na gucaca gukirikana ati kuri na mubango wa gutengemania mutaratara ucio bunge-ini kiumia giukite ona gutwika kuri na mucemanio urerikana ubangitwo kuhanika wa president na bunge ya Kenya Kwanza muthi wa kiri kiumia giukite no ni kuronekana ta bunge aria maratindika jameno majitie kuigiria heho ya angikorwo matikahota kumuhagura ni atia gugathie. If the deputy president will survive this impeachment he will be more powerful than ever. And he may foolhardy behave as if now he has reformed, but waiting for an opportunity time to rise. And when he will rise, I think we will not survive. Na angikorwo Gachagua no age kuhagurwo abunge akuma Mount Kenya aria maranyita baru mubango uyu no mekore makiriha ona thogora munene nene kiuteti. I think our sympathy will be to our foot soldiers from Mount Kenya region. Ona ambunge aria ma Mount Kenya region mara support impeachment ya Rigathi wa Gachagua iyo ni acio ni thu citu ni thu cia ruriri. Amwe a ataramu wa maundu ma kiuteti maugite ati Gachagua ni afatine guthimwo riku wa ndereti ino ya kumuhagura na ngiona ati irakinyanira undu ingi muthecithia nja amwe mageciria ati no yeherio ro gabere niguo yeheranie na ndaka iria angihakwo ni kuhagurwo iria ingigiririria ndaka na rugame giturwa kingi gia kiuteti matuko-ini maguka no angi nao maugite ati Gachagua afatine kwiyumia eterere kuongithia kiria giguciarwo. Choice yake no imwe kana igiri aikarania na Ruto ya muthenya uria Ruto akoya running igioke 2027 wa keri andike marua uge ni auma. Deputy President agwo ni kuresign ati niguo kana kwehera giti-ini niguo ati niguo political career yake ikorwo igithina mbere. We will impeach their son Geoffrey Rigathi Gachagua, but we will support his replacement from the same region. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani Wangũnjiri.